gweld pawb. Northern Lights yma yn quite everyone. It's a pleasure to welcome you here. Mae'n bleser croesawu chi i'r ysgol. Mae'n syndod I mi faint o egni sydd ar rhai o'r athrawon cerddorol a'n sgyrnion ni. Gyda lefydd yn dod lan, na does dim capelefydd dy fi yn pocket. I don't understand this because my pocket. Don't try and underneath all them. Yn dod lan, I dal yn llwyddo I gael cyfnod o weithgareddau yn lan, yn braf ar y cyfle I chi weld wythwyr o'n plant a'i gofio nhw heno. Pleasure, from the option you can see, even with the listening and everything that all the effort going in there, that the talents of people in the school. Trefniadau noson bydd y grwpiau yn ein hunain, a gladden nhw'n wneud, bydd na saith fath o bob un drwy'r cyfle I chi, os chi'n moyn mynd i'r fath, allwch chi'n gwneud ffôn yr eitemau gwelwch yn dda. So in the great evening, each group will introduce themselves, and there will be a small, short break between each item. If you don't want to go too far, please do so between the items, so not to disturb the flow of the evening. Mae'n raffle yn rhoi tynnu yn ystod y noson ar gyfer nifer o groeon, so gobeithio bod chi'n lwcus fyna hefyd. There's also a raffle which we tickets will be pulled during the night, so hopefully you'll be there as well. So ran hynny, dych chi ddim wedi dod I weld fi, dych chi'n dod I gwrando arna I, you don't come to see or listen to me, you come to see and hear the talents of so many pupils and staff, so I will transfer to them now, just gwrdd y draw i'r ysgolion mentor yma. Diolch. Noswaith da, ni yw'r band jazz, a stoflas mawr, a heddiw rydyn mewn chwarae 3 darn I chi, Harlem Nocturne, St. Louis Blues, a Rock Around the Clocks. Thank
Mwy diweddar, dyna amser. Stay home,
gofal ni wedyn, mae Patti Gwilym, a dyn ni eisiau croesawu ni llwyddo. Boris, ti'n barod? Diolch Patti Gwilym. A gobeithio gen i fel mwy o talent yn nhw mewn pythefnos sioe yn ynys. So thank you for all coming. I'd like to thank the staff and the pupils who so effort in tonight. Brilliant presentation. Hopefully we see more of their talent over the next coming weeks, especially with the list coming in the fortnight. So diolch i'n dod, a ni'n troi gwylio gilydd unwaith eto, bydd o'n gyfer y 4 cyflwyniadau yno, a 4 cyflwyniadau